Oduševljeni smo bili prošlogodišnjim Avon Beauty Blog Dayom. Prvi put je Avon bio generalni sponzor i naravno odlučili smo da moramo biti i ove godine. Organizacija je bila savršena, cure iz ogledala stvarno odrađuju posao savršeno. Beauty blogerice su nama prevažne da bi ih zaobišli i u poslu, i u odnosu, i u svemu što one rade, onako iz ljubavi i iz svoje vlastite želje. I onda kao brand koji jeste tu zbog svojih korisnika i zbog svih koji vole Avon, naravno da je važno da smo i mi njima podrška. Avon obožava beauty blogerice, voljeli bi da imamo i više vremena i mogućnosti s njima raditi, ali evo trudimo se i svaki njihov post, svaka njihova recenzija, svaki njihov Facebook share, naravno i nama puno znači, ali vjerujem znači i našim korisnicama, jer to je način da vjeruju i nama kao brendu i svakom našem proizvodu, svakom Avonovom kvalitetnom proizvodu koji onda i dolazi lakše do njih, kojem onda vjeruju i kojeg će se i oni onda lakše odlučiti kupiti i uživati stvarno u proizvodima u našem širokom portfoliju, jer u našem katalogu koji izlazi svakih 3 tjedna, čak 17 kataloga godišnje, dakle nešto divno uzeti u ruke, listati i odlučivati se između više od 1000 proizvoda. Mislim da je stvarno Avon idealan za svaku ženu. Ja se osobno uvijek divim svim tim ženama jer znam kad ja uzmem Avon katalog u ruke pa ja bih htjela svaku stvar sa svake strane i onda si mislim svaka čast tim ženicama što se uopće uspiju odlučiti što će si uzeti. Tako da evo ja vas sve pozivam, pratite naše beauty blogerice, od njih ćete uvijek čuti sve na prvom mjestu. Pratite Avon i na Fejsu i na webu i budite s nama i koristite Avon i volite Avon. Što bih još rekla za kraj, očekuje vas vrlo uskoro, evo beauty blogerice će imati priliku prve isprobati našu novu Nutra Effects liniju, potpuno novu liniju u njezi kože. Danas će blogerice sve saznati o njoj, dobit će ju i na poklon, pa ih pratite jer ćete evo i vi onda kroz njihove postove moći upoznati našu liniju pobliže. Pozdrav iz Avona!